Rachel kaka ni bommong mga tero ke meni no merong ete siamongudia. Ekesi manyoko subo Jacob. Mini efeni ekesi kare ke medi memkwara wa ekisi yakenya baga bommom. Koro meti ke ete siamama be tensina afo bagdo nyongo dintem. Owara musene kere ekesi kare. Koro mo fen mem posongi no wole ke songro riwe kananye. E mai si be menyi so e bommong na anye pet mo ekule be mi so nyo bommong nyong. Enya na manye iki sopke isi sam ufo. Ete si okuba nyuse no tensina afo bagdo nyongo di. Owo se re mai si nwam enonye ke Jacob ma to ara anwamanye. Ngomokut owodo anya anana dumam. Mposo sonki songo siemong. Owodo nana dumam. Iri sop ki bere kini mbios nka siemong e begere. Anya ma kun nka siemong e ma ka nya ne ka ko si anya mi nyene ko enye di kokere medem. Yang di bonga kam no fi. Obu faud wa mi redi mi abase yo si ma no fi. Obu faud wa mi so do mi idem kofiong me mi ofre free. Ye kiswa mi tuwe me ne kes makpatre abase ye ni si nwam no fi. Ko do wo mi nana dumam. Mposo song ni fon ki songo siemong. Enye ye teme ko do de me siemong. Ini ye kpa na re ntana mpontenka. Si nwam mi duwe enye bobo feni pon. Mfre mi mo bonga kam no fi. Oh Jehovah. Wo mi osobo de video mi. Eye ne kame ye ne teme ye ne mi. Abase mo do kokpo songo du fo ye kokpo songo bofo. Ya ga di si wan no wo mi den magatoro usungo wo mi ye di mem. Kenyang Jesus Christ. Mbok afo yesen ke ida comment section. Ete ku mama di sam mi ko bu fa wo mi. Kenyang Jesus. Amanye me ka kam ya mi. It go si song li kana abase dinam. Abase odi on fi. Mbok e mesiero. Kenyang Jesus. Amen.